February ni kuwa sakni somni pakhat tho le di khan bairabi zo phaya Assam lammi le mizo te inkara buaina chuakin hliam enge mozat an oma Assam ram chunga mizo missionary ten kut an tuarbok nimin thole ni khan zo phaya hian Mizoram Power and Electricity Department staff tele bairabi khotlang ruai tu te chu zo phaya eng pek na tur KV kaldan enin an kala hetia an kal hi leilet en kol tu namdang te chuan inpun khomin bairabi VC member pakhat marawa chu an lo vua buaina chuak zuita ani tu hnai khan Assam lammi te hian Mizoram chinangai zo phaya hian kongan laya bairabi khotlang ruai tu te chuan lai chun zom to lo turin an lo hriat tir to nge power line kalna tur thli thlaya voina Power and Electricity Department staff tele bairabi khotlang ruai tu te zukal hi vai ho hian an kong lai ti buai tura kalni angain kut an lo thak ta ni in an ring vai ho win mizo kutan thak ti an hriat vele bairabi thalai te inpun khomin zo phai an pan ngala an than oma khorang rangten an zom ve ngal bok ti chuan in phek be in da thlengin lungin an in tong na sa hle bok in phek be in awang hian mizo jinga hliam tuar pakhat omin vai ho jinga hliam anom nual ni in an soi bairabi le mei dumatanga mizo thalai rual kal khom te chu zo phaya Mizoram police camp pula anin kula atlom zo ka tranan tum lo hle ti chuan khothim fel nuwa vai ho in rang ranga te chuan arwal de utho in kang mei achuak ta thut mai ani zo phai che vela vai ho in zong zong chu akang fai vek ni asoya ni a social media lama in kang lai thalak mu tur aum nual nge Assam chanchin bu barak bulletin chuan Assam le Mizoram in rina bul naya om katur chal jalna chera huam chunga mizo misual rualin Mizoram police te puina in som ni an hal ni in antar lang ve thung abul naya mi te thu soitar langin helai munai hian PMGS wai kanti mai Pradhan Mantri Gram Sadak Yosna scheme mangin kong pui lai me kania thole ni tu khan mizo enge mozat chu kong lai na munai hian kalin lai chun zom to lo turin an riatira ti chuan boina kal zela zanda rukvel khan an in phek be ta ni in an soi barak bulletin tarlan zel danin Assam mi le sa pathum te chu na takin an hliama heng hliam te hi Silchar Medical College and Hospital panpui ngal ni in silai puak thom po a om ni in abul naya mi te chuan an soi bok mi pathum hliam te hi silai mulenga wanga hliam nge kang mei tur ti hriat an ni lo an ti bokani boina achua nu loka kolesi patrangin police ho tu te an chukla ngala bairabi a hian IR som level anom sa a zo phaya som thum vel anom sa bok azan la in kolesi patrangin IR som thum tirbel an ni a kolesi patrang vek hian CRPF an chukla bok kolesi SP le anauten bairabi hi an thut chil me kani boina siam tu te hi muslim ni in an langa ramri a boina thleng kal zela an thin rim hri khlang nan thole ni jandar kuale minute som thum vel khan zo phaya tanga KM som pasari vel hla Assam ram chung Hailakandi districta Garbura khua mission compound chu vai thalai rual mi som thuma tanga somli in kar velin an lu chila mission compound na quarter masaber kongpui nai ber evangelist pilal machuani te in le an motor santro chu an hal siat sak vanei thlak takin pichuani te hi an len chu lai ani awangin thi le hliam an om lo hlowani pichuani te in dot chia om an headmaster puwan laldika quarter chu hal tumma se midangin an lo thel mi saka an hal theilo nu hian kian san mai lovin an in chunga lutin an suwa sam chiama an bungrua engemaw zat ti che in pudika nupui le an fate mi pa pakhat le mei che pahni ten kutan tuara pudika fanu chu abana an sa sakbok a fanu chan tum pudika hi misual ho hian kutlak vele ngalin alua hliama tuara an panga hian arukin scholarship hospital pan puyan ni zandar som pakhat vel khan Garmura mission compound na tang hian bairabi an thleng chawa North Branch OMA bairabi OB10 screening point na vahmuakin an thla liam an hliam hi ana angreng hle ti North Branch OMA ruai tu te chuan an soi vai ho hi train to ma se nuna ho chu mission compound chung an quarter chua san lovin an latom thapa mi pahavin ruam man na siamin an omzel dan tur an ngai tu Americani Muslim misual role mission compound be tu te la katrang hian abul naya om Muslim vek te chuan mizo missionary te hi an chan hima hei wang hian van duaina na sa jok a thleng talawani alu a hliam na tak tur headmaster puwan lal dika chan chuaka
Mizoram pantura phur chuak rutu po hi an thlen oma Muslim dor kai ani Garmura a Mizo missionary pu MC moya te chung kwa chu an bul hnaya Hindu chung kwa in an hum ve thunga an pindana thim thama thukuru in tongpo tong thangam lovin an omani Garmura a mission compound be tu de hi abul hnaya mi te nilawin mundang de atanga kalkhop ni inan soi Bairabi thalai rual an vi si thlawang hawa ramle namta na fe chuak ten buai na chuan mun an thlen thlak lai hian Assam police te chu silai nen an lowin ring man to a Assam lama tang hian zo phai le le thleng ling road lai vek ani to awangin an ni chuan olsam takin an thleng zung thei Mizoram lama tang ero chuan ke akal ngai ke em thum lai a awangin Mizoram IR te po in ahmun an thleng lok thei lova Bairabi le meidung thalai rualin ahmun an zu thlen rual hian Mizoram IR silai keng pasari vel chawin ahmun an thleng mana anin tam hlei em awang hian Bairabi thalai lam hi in hnuk dog ri tura ti an ni a an ho lama thlam som ni vel kang hi an mu ho Assam lamin vai thlam kan na mun te hi an lua zui lo nan Mizoram IR te chu ahmuna hian an duty nga lani Bairabi zo phaya thil thleng awang hian Mizo zirlai pol MZP chuan rang takin ma an langal zo pha hi kum sang ni som pariata MZP ten zo fa te chol buk an lo sak to na mun le zirlai tam takin kutan tor na mun ani ba ka thisen tam tak chuana le silai mewa Assam police in zirlai te an ka na mun kha ani hetiang hi ani awangin MZP general roi tu te chu MZP inter high school quiz final zo vele puvi van laltana president hawin roi tu engamoza tin zo phai hi an pan ngala February ni som sang ni som ni pakhat ni lai ni a MZP general headquarters executive meeting ko po tiam chin omlova son latani ti MZP chuan an tarlang Mizoram hun ranga MZP headquarters sub headquarters branch college SU le nampol roi tu te chu atrul anga chachuak thei tura in ring vek turin riat tir na an chua bokani soito angin zo phaya hian tun ma de watangin buaina alo chuak to thina tun hnai de watangin buaina neu a in mun to kumin January ni som pani khan Bairabi zo phai first IR Kembul inner line reserve area Assam school chei thatuma malak na thar om chu MZP sub headquarter Bairabi roi tu ten ahmuna antloa he school hi an sachun zom zelani chuan zo fa te chol buk save turin MZP chu a in ring rengani ti MZP sub headquarters Bairabi roi tu te chuan an lo soito he school hi hun rei to ta katang khan an ro san to a tun hnaya leiro chan le iron rod te in chop tharin mathar an lati MZP an riatin January ni ku khan ahmuna an kala vai hawin na an lo thok meka heng na thok tu te hi no kian ni in an bung ruate la sona tho chun zom to lo tur riat tiran ni akiang meya om IRK ma om te po thei top chua lo thli thlai turin MZP sub headquarters Bairabi chuan an ngena January ni som pathum khan MZP ruai tu te hi vakal le in vai ho hian an kal lai hi chuan an lo chun zom to lo ani zo phai first IR kem kiang inner line reserve area chunga vai school building ro san to hi Assam sarkar hian athar thole a an salui zelani chuan zo fa te chol buk sang na tura banzom sa kan nei hi phuna zo fa te chol buk sa ve ngal turin MZP chu a in ring rengani ti MZP sub headquarters Bairabi roi tu te chuan an lo soi to ani ti chuan February ni zanlai pel nu dar khatle achan ve bor vel khan zo phai huam chung van khu malui leilat zawa Assam sarkar din muliwala lower primary school bula buma puak ta a in bual na in kutsil na le tuida khol na tura leiro chan le cement manga sakthar chu bom hian na ti chene le he school om na mun hi nutun basti ti avwa leilet kam leilet enkol tu namdang mi chung ko tlem te te khosak na mun ani a bom pu na mun hi Mizoram le Assam ram ri boi chung om ni in Mizoram le Assam sarkar ten in sak le na tho na lama mathar lak lo na tura an rem ti tlan na huam chunga omani bom ti puak tu hi riat anilawa rin hlel thu aman po an la omlo bom pu na mun hi scholarship additional SP pusi vanal vena SDPO pu ar vanal duatele Bairabi OC pujivan kumar tele haila kandi additional SP kulendranat deka te chuan an lo tlo to a anni ba ka hian Mizoram sarkara forensic science laboratory mithiam ten thil thlen dan ahmuna an lo enfia to nge ani Assam nen hian ram rifel tak pom tlan thei kan nei lo awangin kan la buai chho zel dona
chu wangin an ni tel lova khosa thei tura kan in pe hi a hun to hle ani